Uçak olamın, bilemem tasıp dolamın. Mehringiz issiq quyoshday, ko'nglingiz toza buloq suvday, rizolatga qiz ham, o'z qizi ham o'g'linday, ta'lim ham tarbiya berarsiz. Teachers, I can congratulate you on the 1st of October Teachers Day. I wish you good health in the photo and always smile on the face. Учитель щедро учит нас тому, что очень нужно будет в жизни: терпению, чтению, стету и письму, и верности родной отчизне. Sizlarni 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz. Sizlarga sog' salomatlik, omad, baxt tilaymiz. Xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Doimo sog' bo'ling aziz ustozlar. Katta muallimlar, sizlarni 1-Qazon merekeleringiz bilan qutlaqlaymiz. Өмірлеріңізге сәттілік, бейбітшілік, молшылық тілейміз. Ешқашан жүзіңізден күлкі кетпесін, денсаулығыңыз мықты, жұмыстарыңызда табыс тілейміз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның ақындығы.